پرنسیپا بیست آزادی جه پشدارازیا دوی ام راستی رزگاری خواب هسکرنا دلپاک جه خوده را همو مروفان را نشان بکن. بینگه هاوی پرنسیپه چیروکا عجیب ایکو ده هیلا جوسا و هاتیه گوتن و گلک کسین را تیزانین چیروکا سمیریه قنج. ام بینن بیرا خاکو او جه هرمکه سمیرینه جبرکو او جه دچون اورشلیمه. پارزگره که هبو کو دخواست ایسا به مزگینی آلوقا 10 و 25 دا بجربینه و گود وای پارزگره که هرابو سرخا و جرباندنه و گود چمکی فیرسی و سرورین ولی دخواستن کو ایسا سوز بکن. پارێزەر پرسێکی ji bo jiyana herheyî mîras bigirin divê ez çi bikim. Ev parêzer ramenwereke rast bû. Îcar îsa jê pirsî da şagirtê di çi hatiye nivîsandin. Tu çawa wê dibîne. Tu çawa wê dixwîne wî li vegerand û got hûn ji xwedan xwedayê xwe bi hemû dilê xwe bi tevahiyê canê xwe û bi tevahiya hêza xwe hez bikin bi hemû hêşê xwe û canên xwe veke xwe. Bi awayê vê celebê hezkirin û ne mümkîn e ji ber vê yekê em hewceyê xelaskarê ne ji ber ku ew nikare bi hezkirina tevahî hez bike. هرچند بکار به مینا خوده. پرسیفا ایسا یا جب پارزگر را اف بو. وی گوت وی جرا گوت من او ستوندن هسکرینه و بکه او ته بجی. ام دزانن کو او نکاره تو کاره کی قنج بکن او دجیانا هرهایی ماراس بستینن. ام بالا خاددن و آیاته لیوی خواست کو خا راستدار بکه اوج ایسا را گوت جیران من کیه پارێزەر دزانه بو هر چند وی آیاتا دگوتن جی کو او نه لگوری پیوانن آیاتن دجیا اوینا بلکی وی دزانه بو کو میرا کیه چمکی او سمیری بو جیرانên wan ê cuha standinê. Ev çerçûveyeke bû ku tê da îsa çîroka semiriyê qenc got dibêje ku miroveke heye ji alîgehê derketiye Orşelîmê ku bi qasî 10,500 metr bilind e. Ev zilam rastî êrîş dis hat û wî xastin û her tiştê wî birin. Kahîne diber wî ra derbas bû û li pey kahîne lawî derbas bû çimkî kahîne ji bo êrîşa lawî bû. Ev lawî çawa ku kahîna kir. Îsa çîroka xwe vedibêje ku piştî wan zilameke semirî hat ku cihoyan pê ra nedipeyivî û ew xizam an jî carna wî yê rastiyê bû semirî hat cem kesê lêdanê binêrê wê 5 ber bi otelê 2 dînar namaya ku rojan kir da ku ji xwedê otelê ra got tu li wî miqayît be dema ku ev vegerim ez ê mayê bidim tiştê winda ye. û imtîhana bervajî bû û îsa li beriyê olî ya rastî bi çavên rewşa xwe ra dipeyivî wî li wî nirî û jê ra pirsî. مزگینیا لوقا 10 و 26 و 37 وگرینه جرباندنه یه. کیجان لوان هرسیین بو یکو کتبو ناف دزیان. وی گوت ین کو رحمه لوی کرن. و ایسا جیرا گوت تو چه بری به وسا بکه. ام نزانن داویا چیروکه چیه. و تشتی کو ام دزانن اوه کو خورت دولمند پشتی کو ایسا او جربان چو جبر کو او پر دولمند بو. دبا کو همو تش دلوید میرسه را قومی بو. ایسا جبو خلاص بونه به آستنگی تر بلند پر به روبرو ما. خمگینی درد خورته.
دولمند بو و وی قبول نکر کو جیرا درکوه و فهم بکه کو مبستا ایسا چیه دما کو و جیرا خواست کو هر تشت بفروشه و بده بالنگزه و اگر وی ج ایسا را گوت جمن را شروعه بکه که چاوا مبستا تا چیه تگهشتنا هر حقی و وطایه بو و اف پارێزدەری لە هەمبەر سەمیریان پرسگرێکە پشتدەرازیە هەبوو. ئەڤ یەک me ra dide pirseke ku em li ser vê prensîpê bibihîzin û bersîvê bidin. Çawa marastî guneheke ku ew dijwar e. Me berê li ser vê mijarê xurttir û beşeke ji vê ev ê ku alîkariya di kesayeta û tena me di çêdibe. Hinek em de hewdîrûkê ku tê da alîkariya tê mezin kirin. Piştdarazî guneheke veşartî ye ku em jê ra nizanin ku heye. Heta Bitros şandî mezin serokê derê û derdikeve wê piştî damezrandina wê heta piştî 5 salan bawerî nekir ku rizgariya meletan pêk anî. Em vêyekê di derbarê Bitros da di dîtinê da wî dît. Dema ku çerçûveyê bi hewcawiyê nepak û sê caran deket. Xwarî pê dixwazin û gava ku wî xandin nexwar. Xwedê jê ra got tiştê ku Xwedê paqij kiriye ew jê ra neke. û wî bihîst ku mirov li dêrî dixin bi wan ra neket. Qesiyerê. Wê demê Bitros got ma hûn dikarin fêm bikin û Xwedê xerxaziyê tune. Berê wî ji çi bawer dikirin? Em bi siya cihoyan Xwedê ye. Ev nayartiyê ye. Îsa ku ji bo gunehên tevahiyê dunyayê bimre. Di Mesîh da cih û necihoyan kolê û azadî mêr û jin em hemû di Mesîh da yekin.